aboigo no muntu gwitire bigali elindo ene kibinanga kyanya orire sabuni ya kiralito kumwajo muriria no gosemeri kwa nabono kwa bokire biyani gotete go swase kibauke osembale basoire ekiagara bante bakari kubuka mambya bali babadi hotel bali babadi mirimo awo ane bali babadi hotel babogete ikomia aria abona mandasi metayire bona chabati jaire bintu byabeira mpake giteri kyayire ekermo na inu mwabogete mono bali bakore mirimo awo abana boda babogete mambi kabisa kaba kuna kina baikiri abante mirimo kyana ngokonya bara sensemo ya section go ensemo ya matatu kwena kimna sensemo ya bosombi kwena kina abantu baikire chobis bina intubono to ikire chobis to kwa kirambia mona mwenzi kirmanda te kubwa gora ne uchumi ya Kenya nage kongede ngoskere gojibosio ne tariki ya ikomi modini gatatu mwaka ujirubere ne merongebere naisezo kerto semere dinya sani ya to tubwira buyero jama tukuna ya komnyoka kartu kiramba tukikomi iyo modini gatatu mwaka ujirubere ne merongebere naisezo kumachubona libari abenandonse sobere to kwariania asinjira ya bene obenenje goikomwe jusha utane torinere asensemiri kwena kibuna mario gine jibichago chira senchira ya bene ibona simambia boni ndo korangiro to tena kikwa bokire na kyoro bediri tukuriao oture babere batato wade babo kibaso aseke bawali tukure juma batambe ndo maidena sorongo rwausi nalio okonyorana abantu yabamenyi abantu bakwenda samatanga iriko baenia abali banyarire bagotonyore ni medera litukuri juma sorongora usianene ebinyoro maria jinsemo awana lyo konya tobwa tamatanga doko ni uri otonyorire igone ngo basabirana Kenya sato bwere ekero ngoto mengora yana ujasi chiama de Jones chisiriti abamwabo nande bali babwate meyega yuko baenia lituko lero kibodama godena na ekero kwenda matanga ibange buye igo ikororo ikaranza tegero morandia ategera chingwana karuororo kosa soke tuko bwato monebe to ruororo na kwa irenke lika mwari konya bono mwaiko mwanya nini mokoje turubani mukarote yabantu ne bange kwanya nabasaja gusaba mura bomojo yire ntotena ningo baraba nene abande baratira basubadi bono mukarote neke banda mukariko basomera nabona ebange baje kukumire na ke gondwe bange do akaja koreta bibo ngakitute bange kwatika bona mwaru alia amwatiga amate yo esireiri ke bwato gosukwana gosege chandege de kyara ni gomwazo jinte mwaruta ajing sase chintindi asime meroberia matanga usase semeri boigo naroje nabantu ngotama bakare mbakane chibese cya matanga abantu bacangire chibese irinde na bakonye meroberio yoko mwani nyagosira akurendendo mondo onero beka mubugo otena yale na jiji nino timadina ekero gutamane chibese cya matanga ngakikwari liga ngakibona chibese njiko konye kya chibese ningo kya changwa ende gokonye meroberie amateye ende barusinya gosira mocheri ende bakora je expense inde ende banyare bakokora matanga buye kya bantu barkwenyara buye go meteno ekera munda sidire ase amate abantu bone batanta na kigara boyo chibese njiro lakini wana bande batanta ine lakini ko chibese cya jangu na kwa makobeka mubuko kwage na je nani ngo cyari nge cyamabe itabye yo enaranye igure bimonyo lakini ndende ngo taba abagusibe to gakino nyu uchumi yakongire tekonyo ajibeze asenjere mbe tekonyo ajibeze asenjere mbe nchere yo boyibyenjera yo gotana abantu bakwe naonyo ajibeze ndende haina yebrakina gata ko tera simambia lero itugire juma botambe asonora usine tekonyo na abantu bali batonyorire bakweni gwali tukire na totena tutuaresco tobaeni ase meroberio eremia na manga mwanju mereria agenda to korekana na isku ya Gusii abudi tukuri goro ase county ya Kisii ntwaro jumugabana we county ya Kisii Bauru Simbarati anyarde ka wasiori anene orobodiro lidwa pending bills abudi tuko ligora kati abuna banta bangeni go bakorete mirimo yembeo gusimba korete mirimo batakoredi lakini ali asarisa kara bakarikana ni go ere complete obona batakiri kwa kanwa agasi uri binde binge chinsemo awo ime ya Gusii na mangana taribuya ekera bantu bari ko saino ne sigina chaba so kibeze eye rero bokoreri bokabobobe ase semeri ye serikali yaita korere ndo jina kakateka karodena ya ekera bari redi buya iga mbanyo teno mugabana bweka yo kabero mugabana bweka undi ya Kisii James Edvis omari bongwae tausekanedi asa mangana yobo ya mangana ya tendering kwena ne bintu binde korende chuni officers bae korekana na mba so time bagajaka ko nsema jisingina jense me so kibese ekado jino mugavana
Welcome to Kisii Borusimbara tibona arwete kure gitindi agateana gaki ona komaite no mukabarole tuganya rijiko rire mukondoe kiara rijiko rikwera mukondoe ukabugakane oyo no mwabono tena ikomonto bwakana jibese jiri kwa rire tie county maminja nerijiko adari nabantu mpaka bogo digiri koru rifarodi ya bosongo gaiga monto konyorana abogo digiri no college ye teri kwa no diploma adiri kwa ya no diploma sadi bedikar kwa kurende monta watsa digiri ya nyabende training college ya Rusedi hojigori nyabende training college ya bora gojigori Joshua training college ya bora ikobona agatano bokabara mbora ase county ya Kisii agatena lazima atatoa hiyo uchafu wote ase county ya Kisii inde esa seri asenjera ya bene kabisa bono abantu baborana mundu na someta ase tasometi orra kiyabata masakara ari kiri county ono leo barari nati anda tena ya bokabaruda uchikoenda ko bokora tena umuntu tigatame nando monta majo ojo ni ko baire kodi kera ko baire kodi kodi yo chuko amua igobona wikechi ko beteri akane mara mange ko bwaliria ko so kagenda tame go sen Tanzania enda Uganda aenda ngasigete akire dande be kontoro jumugabana gakargotebi aba Kenya aba Gusii ekero arorire ombogo agoja kagabo akargotena ya ngakisi mbakare go mbudire miremo kora moboli naye konyori kiri namasakara atari genuine osenaye konye ogosabra mbeo osenaye konye utakore diemirema gatemo mazimo wekamora mabona gike yego atere kwa butir ko county ningeke kwa korede otabu gata masakara maya osenaye konye ogosabra mbeo asensemeri yimirema hina arora ngase county ya Kisii ali asigetikia usi stadium ekraba bisa beserikali begeta asensemeri bakora no mwa barwe county ya Kisii abo bisa bali babending biri sose bali bakora abo tukyobo twaro jina kira gide department twaro jina oriyo ko digere ya mangana yisigina ja akode kabusene sigina je ncho shobege sigina je Brighton obege to seningi no alengali akwena kina hayesigina je umuntu nabege sigina je na no kolyo umuntu nabege sigina je na kobe umede jinu chinambaje bakurire ya nanche no bekero koboko gwokolyo no bekero kobe umuntu narali kumurika kabisa erega komyamokiga ororina ya sigina je yenere fake sigina je yenere fake wogo chinjini njale ngalia abo igona jojimo asensemo yobo wakiri no ale ngali ko asensemo erijiko igobona ekyombe ekyo ni okyabe constituted buya ekyo kerede inabono robotiro kabwatu ku litukiriro ndo nyitumanyana ababa bona tena kibasi ko soiga abantu mbaje bakanwe kibese bali bare chenu ni kolende bali bande bakordo bokabara adedena aino emasa batako bakonya egento gyokera bakonye no ko ichibese jo bago dai bina bakorde miremo kolende bakorde miremo igobono mbayede oji contractors njiyede jirija akorde miremo emebase county ya Kisii katoso kabusio mwanju malaria akarto kana weka sensemeli ya Nairobi eritukuri korondoroje abarai bomo bwasi miuro moja ni Kenya bakurawa na Raila Odinga oyine no muraiwe kiama gyode bakurawa na matakarua oyo no muraiwe kiama kyanak bakurawa na Karonzo Musyoka oyo muraiwe kiama gya Waiba boigo ndoro Jeremy Kioni oyo general secretary kiama gya Jubilee boigo ndoro chalia oyo Kaberu mo minister of defense Eugene Wamarwa amona baraibande bagweka sensemeli ya Nairobi Jaramogi Oginga foundation kroba kwa ndamangana matindi bono ndoro jena Raila ni gaterina bono jida ikemera ngebere umutinyo yoigani gobono bawjiko genda sensemo ya mass action bono tanga sibenena uika mass action yekorwa sense ya Kenya kubwatekana na serikali ya Kenya kwanza ya nyari gego tekerania ebirengo byobugima buya itatekerania magania buya ekerodena ya bango ni kekurwe nyinge tuzarara matunda ayo bono Raila batanga seruna mass action yechikogera litukulero nigo barabase county eli ya Migori ende bagende na manganabo akoruguna bibos parasa karoju bara ko nabantu para kwana jingona ndoro nyana Karonzo Musyoka tena ya abantu mbabwate useka constitution ya Kenya ni anjire abantu ko korobekana gosego kwa sembo ko bamo ko gona tete na bono ndetayo ora batange kyara lichiko ndianjire boigo ayani ga ujabone karono mo wasiri bo ndi boime kiture kindiki arurege kurege tindi ko tena ya goika government institutions kisikwe
anene kera mojeti abarai bari bachete asensemeri ya DCI ekero yo kabere boigo omwasiri bubulendi bwa imefurede batianye geti kwa asensemeri kera kagere kuli koroboti asensemeri kwene ni ginduka amojeti abarai bande ekero bacheta ali bakata kutumeke kuba abagasorti ababusaba alenga alia bakabarama bakabarama kere na nki alenge sangwe bona nigatena uika asinse moje serikali jisikwe ekaro sikirwe n'abantu bari bakora imirimo rero bayiweswe yabo erinde nalyo bari bakora imirimo yabo nobolemu uyo ngidura kindike nyataka kwana abu lituko ligoro asentira ya abene karanyataka kwanira byombo bose abaralia asense ya Kenya bulituko ligoro boyige karontikarte abu ninta tujikanda sense meyo ya check kuri nata kora otebi nalera kora kanade lituko ligoro asense ya ito ya Kenya karanda de kora kana boygo asense meri ya ndentoro jona mosubati motangani ikoba omochumbe elected MP elected female MP motangani nanya deka gosirio bogima bwaye bono nigo yum muzuadio yo Mama Grace Onyango nasidio bogima bwaye korwa sense meri ya Kisumu nigasidio bogima bwaye bono andoja barai marai bwense Dr. Wira Muto natomete ngora yae goja se amate yo mungina nyagosira Grace Onyango yo ngo mosuati motangani kobo mochumbe asense ya Kenya boigo muraibo mwa simiro moja wa Kenya Raila Odinga natomete ngora yae kero kare gotogyo mosuati oyo bunaniga ngo mosuati omunyamokia mosuati otabwate mangara mange kolende ofufuka sede anene nerego championi ama ganio ya wasubati asense ya Kenya iyo Mama Grace nigobono alingi giant nigalinga icon ekero ade abuna nonye independence yari kuba migake nigo atenere bokongu nagosuka goji bosyo inaro airo bolta segaseti inaro nkagirida go chikobasa magaseti iri tukolia na wari abasa gaseti ya The Nation ni gaseti ya The Standard igogendera kombwatia semambi ya boni ndo koro mwajumoleria to message ya gwetera se namba screen gora bonde na Brighton na bokire ekeba nendo berediga sinale ngochia usina matanga usingwa ndora matanga tasnya gosira moiro ito gasirede abana tomo jumbe yao Odaina gyonda to tubati zimambi yabona ande nyirana leoneli to dia Friday gardo ka sense meri yebwa to ke Friday tora nyegara ke tora nyegari biye bake indi to mai gosuka gojibosyo ke to garanse weekend ma Monday Tuesday Wednesday Thursday agiri to go dia Friday to atakana tora nyegari biye ba ini kero agirense ya mone nunsualia iwo ikantenene ndanya nyegari biye bo kego gardo jikotenga naye Biamono wana tianda akora check gurindara akora check kumajumuleria digangaligania mashabiki ya Nonsi timu abana kosa team following team diaspora na team jini ya maji mwenzi asimobetete na habari kandia senjere ya bene tujaka monhaye mbaka mwele rogo kirisi asoberete juu ya wasi asimobetete sahene ya nyora asimobetete dismas yokinya asimobetete kiongozi vania unzeli asimobetete mwenzi alizirwango gato asimobetete kemiso motangi asimobetete mwenzi mwalimu Thomas Mishira asimobetete mwenzi na habari kandia senjere ya bene Kelly Estelle Claudia asimwensi maberete na habari ni asinjire abena semambi yaboniga kemi Sophie Motangi andonzi asoberete na kwaligan Thomas Saboka Kistonjali dan kiongozi ni maitena abona abuna mashabiki alimbwa direto mozubu na rende no moko baime timu apana koza Dennis Oyingwenyi Teresa Kemunto ni maitena no molime yumorobeli Robert Ombui ni maitena no molime yumorobeli asinjira ya bene asemambi yaboniga mwane Mbosh na ni maitena no lime yomorobelio asenjera ya avene kabisa nzuri ya maida na engwaso ya time yomorobelio asenjera ya avene kabisa rogo Chris ibundi ya mandazi ebonogete mwabo kwa bokira abono ngonyaroso ori kabisa ndomete wadina bona karoko watu abokire ejeto korosali tukoria semambi ya bone umwanchu muri ndonse soberede etimu yane ni maito mnyakiro oitokorwa sinza maje diaspora Kennedy Gisemba na eno orime yumorobeli boni maite mwandate ko compose yes mezi yabo kontena ya Brighton ngakibono umorobeli o chakire bono mambia ngakiumorobeli ole na bakonte ngakiwede base ngakiera kabisa amade to sukieke minero kerokyo eno ne remote bono konyebeke kando maite konyeka chakanda no mwana ta atakuna
ikobono kwa makobeke siro de bwabu Ndizi TV tosuke kyaro soko suka ni goreterwa mange asemambi ya aboni na mange nkwarganire asemambi ya aboni gankote bina obenanje ego ikomwe kyagere ne Ndizi TV obwansu bomugusi nande niyo ngotakana twachaka litukuliao naye ekyaragano ngokorosera litukuliao maite karoli tukona drozire kabisa na baote na ya ntuare ngina Brighton mambialia tuate bani kabisa insi tuno yanke ujumi no ya kongere wikatore meranie karotoro jena mirazi bali bakwena na mangana ijibando basiekire anekro subsidy anya de edara wekarubia wekonto jina makutango borale edora ngo boreka edora ya tuaro mchana sinzo ya Kenya ko shilingi ya Kenya okora na bono ya sigikire kabisa ya sarigire ekraba Kenya bono twende totena gaki ezi ya kongire bantu korron bitore ndoro nyajiba sikari koibwa bintu ne binge sana igomono nindoje ne bintu bya kongire lakini ko ikatore merani omwanju morigeria ekarato na Joshua utaga igabone mambi ikatore merani etosugume kabisa twena kina ndinde tuasukire tuajire go jibosio maneka to ikasense merie tengo ujagera jinsa ensa ya monenusu niko toko tenga len tuarona teatura rusi stress teatura rusi stress eri atonyarire weekend mo medena bakonyara na monto na rurale denjara bono nende mbona akoboka erigirigir medena bakonyara engwarale to katika limbake aboralia na monto na bwanjito oboro watena tigarali obora mai kwenda kagasa kinalurale denjara lakini nere no Kenya na rutara nyore school fees nere no Kenya na rutara nyore ngiakoli nere no Kenya ndoje guita lakini ne to tena dosugume torore na ki ense ekobwenera kabisa mate karalia karaya bantu ntu akarona ngakiese yakabe yarenge buyege bintu byakaberega onyore ndire yagitega kapamba 70 motore karugete pamba 70 ona liobo kimabwa kongete ini ngakeria mayangu kwana bono gine kitu kwa numeto motoro jire mpaka 180 200 asande igoro jina na bantu bande mbare bande to kwa kumura kerenjara ego itabandari turukana West Pokot Baringo Samburu lakini ndio kitu bwate kalito kalikake to sange na baminto boigo ntoro jine mbura Gusii ndate kunya kujirira lero njanyirira ntamanye nsemo ya sore county ya Nyamira ntamanye ngayose njanyirira omwanju muri bone gona go siore edi tuko nago deina kaba mwananje go ikomwe ngo somanje SMS chino asijibunge cheito chonzi igurwa county ya Nyamira kadwa jibunge inye ne county ya Kisii to badi jibunge Kianda iga mashabiki anonse guru jibunge jikanda ne ji county emerongene na isano nebere igona abali gande senjira ya bene mpaka bali sinsi siko diaspora abare chinze ja Dubai abare Lebanon abare Qatar abare Netherlands abare Kirase mpaka bali Egypt na yorde isabikiria na kuru Israel yalia abakara kontaina ngabate bangwa ne Netanyahu ine kabiro Prime Minister alias nsemo ya Israel kantino ara hali kabisa akabakonya kureria mabarato mete kote autori na Israel ende eno monene yesa alenga alia yote bakonya kora mabarato bakante na utaoja udara ni jenda roja sinse Israel toja kuja na Joshua atorenda aligorigota to itutare toje wika aze enseme mbimono mwanjumure karojo ale Ndizi nero bwansu mausi ene mambie kabisa to erete kabisa nere bagaria bane ko kwarigania obe na inche goikomwe toska oisikusuka ni gore terwa mange ene Ndizi TV wansoma usiferi nyanjamani medena kwa bokire bono ni goenda na kwiro birgo chiase ke ba kyago asema bia bone ko wakirambe mane kamono mwana Riton na Ivone biemono yenda ko to gombwatia agotobwati ko na Joshua boigo ni mederi ke barasa ndonse soberde yenda to bwatia senjera ya bene asemambi ya bone asemode asemobetete mwensi egenda ko baime yomoroberio abare bonchali abare South Mugirango abare Kitutu Masaba abare Borabu abare West Mugirango abare North Mugirango karungura na county ya Kisii abare nyari bali chaje nyari bali Masaba abare Kitutu jaje South abare Kitutu jaje North igongo bari gania senjera ya bene to kwenda bomachoge chaje bomachoge Borabu na bobazi igo mwenzi na bari ganiri karona monganiri chikosi jensizo ime yorgongo rwagusii gansi aroka sesemo SMS tarambara bya basoire ime yumoroberio asemambi ya boniga Tom Saboke adana good morning brother Brighton, please give us the discussion today on Friday and maybe what we saw yesterday in Kisii County has still the report. Wonderful and able governor of Kisii County Simba Jaba Boko kabisa adana chaba mtu Simba akomonde ibogo oliokonyora na tarwe olio tarakora dimiremo ya yebuya bono Tom Saboka kikwa boriri bodi tukoli alero nanje digandi bodiga aye birengere bya ombiri biebi ekaroroje na abantu mbakora de gazi embeo
bagende kabatakaniri gosina bomo gavana ko barorera mabira kolengana naye tubibirengere byao bagende kabisa kero tokorana abantu bakorete gasembe erikire abande baoteana abande na digabakanurende na mbabwate chironi babugoredi ibirengere byao mbiribibi bakweke boko kabisa abo batoyetena nigo bakorete gasi embeo Tom Saboka gona kuburina no gwikiro tome birengere byao lakini nabo komentana hawa baba kwenya unyo aba bakorete gasi embeo ase county ya Kisii bairena chibesa chinyinge cyaro cyo gusira akiri mugavana atena bono kolengana node dieri yakorete bending bills chibesa wikachije jirane Ensakia chiri gwakanwa ojase bantu bari bakorete gasi embeo bono wikachije jirane inse kubatikana no mubarori gobono kwiboko gusenga ki bakurigiririwa Keston Chali watching live from Kamanga Brighton Zara Ontita ni arode SMS yao show hambia sana oyun Keston Chali bia sana narode message yao ngakiyokoboli aja tusukume kidogo Dani kiongozi kurwa Bogita Nyamatuta wakile mwenzi boka ikiongozi wani onzeri Raban technician rasa riomali Justus Omayo Mikaeli Nyangaresi nafta Nyamwange na Yomi Mongina akawade baboke baso imeyomoro akawade na happy Friday my brothers and sisters atari komweba mochere mogunde Dennis Ongwenya atena good morning my son Bevon Moses Blessings Nyanchama gift Mary from Imara Daima Nairobi oyun Dennis Ongwenyi bare adense Mary ya Imara Daima kurwase county ya Nairobi Teresa Kemunta na morning to kaka Brighton pamoja kutoka Muranga Teresa Mbiamara kurwase county ya Muranga ngade Muranga ere 022 unatari 021 eyo ne di tenenere no mugavana Irungu Kangata Robert Ombuyo Omae autena pamoja from Texas ndio kurara akiwa tarara Robert Ombuyi kurari gireli yake to rara na bochira ko irake ni medene ke bakokwale ngira kini wono kora to bwadia oyoni ga to bwadi kurwa sinse moji Texas ine Sameri ya United States of America yuni yure mmoja watching live Moses Habi keruba na kupata kutoka doa Kathal Rauda and Kiria oyindo agotoga head team diaspora tiuni yuni yure mmoja no alikolo jinse moja diaspora abina mashabiki ali akotobwa kuri jinse jirijia ngumbo kabisa ngambo bali batambo keta maje baka jinse jirijia ngumbu Naomi Mongina na Dan kiongozi mbuye mono mochere mugunde Ensakia mbuye igocha kabisa Dennis Ongwenyi out and a good morning this TV live from Imara Daima Nairobi give the bivon praising nyanchams mochabe mugunde na inanyesoma no ali out and abwakire buya Justus Omuigwa bwabagetudu Justus Omuigwa bwabagetudu out there no onde ime yomorobe inde ime Ensakia akorwa isiko moino ime ya Busia boda mpaka omwerio mbiamono enono ida kala sa ali Busia kala ya boda ya Busia ali out there no ali ime yomorobe eno ali isiko moino kabe kabisa Mbia kabisa hiyo nanye soma Fancy Kelly good morning Brighton from Rongai niko ndani asubuhi njema kwa Elfin mamake Sheila Stacy babes mheshimiwa mama yao Donya D Mirika Lioba Nzumi Kiradio Sheila Kerubo Steven Moses JC Agodena Bonsi baso ime yomorobe na tumeta bange sana gaiga amashabiki onsi wote waingie ndani ya Ensakia aritiko ria ichuma ebwato ke free Friday kabisa abo asenjera ya bene sapron sora koza yora South Mugirango no ime Ensakia buna botambe Dolphin Mora then a good morning akabeka kamojia buka akagasokalia abono kago jaba then Ensakia God is good all the time he has given us another beautiful day let me wish all time Ensakia happy day without forgetting you Brighton na Joshua Mbiamon Dolphin Mora ekrodana torigo tueba inje na Joshua Clinton Yoseko adana watching you live from Doha komo mpaka Engoli Nyangarese dina adana Fancy Kerubo good morning akarikomo kwani gochiabu tekda Koba adana good morning Brighton niko ndani ya omoroberio Ensakia bonoma biamana mashabiki ekarumanda tekotobwatia na kondikira SMS ekarongora igono omorime yomoroberio asenjera ya bene ndaranda sense mirinde yomotumoko nande nitagora ligirina nande mbarabya batumire SMS cyabo ego jase omoroberio Ensakia bono mambia ekango sevania onseri na korra sense mirinde kuna na korra sense mirinde ekarode na bwakire korubonchali
bokiete buya abatiga baboke rap technician Lazarus Somali ikirikiri Estel Giregesare Eva omwana bwa Manyamwanda Peter Ngoge Lirobalia Bonjali Dan kiongozi ibirudi mamake Msurengia Jackson Kinara Maraika Mfarume amenya basweti agoteana simu na tutinera tari kumweba wasoime yumoroberi Benadio na Ombega kama kawa kutoka Naivasha niko ndani ya umoroberio na omwanji oye Rairi Nyabonyi na wabalime yumoroberio Eric basweti mami ngorugitwebe komo hadi tamati Rejo Nyakundi Kuruven Sweran Nyagiki Atuned kama kawaida Ritunda Green awatena from Karen Nairobi awatena high five na ngena nyebwadire high five Ritunda Green Benard Kabete Nguru Ogembo Kirongobo Machoge chaje Engineer Ben pamoja mpaka mwisho Zikwebo ndau awatena Kura Magenje mpaka Kenyorokia Nyagenge niko ndani kama kawaida Jitange Njibagora awatena Liamchoki na onde ime yumroberi buna botambe Omwane Mboshi awatena ndani ya mchengo kama kawaida kutoka Nyakyogiro na onde ime yumuru Sabron Sora koza na nanya rola sense mirende kode na ule wateana uko ndani ya mchengo kama kawaida mbiyamano asibali mwendelete kutuma SMS jino asimambi ya boniga yubona linkorema na ateana na otole ime yumuru velio ekaranoje abere grivu niko ndani kutoka bobaracho atubatia senjera ya abene kabisa asimambi ya aboniga mbiyamano manchumorelia mbiyamano ni SMS yinongo jajire isemba soberete tindarra yao na yajire ne linta mayose ya jarade lakini kaitena no mole ekehata rice mo korara ikamura tubwati asemambi ya aboniga tikanda sense meyende yesimi ndara SMS yino ibiriseto mayekwenda sense meyende yomo timoko mimi ni Kingi na kuona Ndizi TV Ensakia ambia kabisa oyone na ambato meta mimi ni King Rene Ruodi adana niona na kuona Ndizi TV #Ensakia mbuya kabisa ni habari kirifu wa bodaboda kutoka Kisii Barajo show iko poa sana niweke kwasa breeze sahi Autaga kiboni gaya mwaka lende tetusuka kitego saa 1:30 kana akora magaseti kokobekirane kwasa kwago sabire sana atimedina osene ngorokyo kotetwa kwasa lakini ngobekerura semambi yabona chocho gono gwete na kwasa lenda alia to ikalia utajezea grivu wa bodaboda kutoka Kisii Barajo show iko sawa na iko rit sana even Nara nero tena everything is possible. Nothing is impossible. The word itself says I'm possible. Just do it. Morning my dear saints. Have a lovely busy and blessed day dear. Mbiyamana se obosemi bwa obuya semambi yaboniga Ndizi TV eyene bundi yamandazi Ronald Nyaika na benino yakurwa Nyandrema ngotebya fotomani Evanisi Nyamwaro Jared Nyaika Joyce Onjwali Marita Karata Nyamoita Stai bonzi basoime yumoroberio Ensakia bona mambia #Ensakia umoroberio Ensakia kabisa ngoikatora sense meri bwatoke karongojine bwatoka kabisa ne bwatoka na Joshua leo ndena bono tenga buno mozoli lakini ine karo yajire koraga enseyemo nenuzu morning echa yomagusi Makori Joshua na masabigonzi tuko ligia oyagora Moses Fini from Kyoge ade bwadia senjera ya bena semambi yabona umwanju moreria endera kutume SMS sago leo ukanji some njibuna yawe wega uikanye some ikigarende twa kwanda mange kuri Jumatatu Jumaine Jumatano Alhamisi leo ni Juma njibono kewe ikabo nalito ikatwa tene SMS na yagure gega ikatona Joshua ali toko gisoma bene ikihari gazi yitu tunoko soma naye kwatoma ikire kwereri bagari ya uli bene kwaligire wa composi rende ningakire nje ntakore gutanye soma semambi yabona genda kombwatia ene Ndizi TV bwansuma usiye kana usiodi libono tuajagire litangeri turikore tojikora gikora gensa jinsi sato jabona mambi otosuka ene Ndizi TV bwansuma usiye kanya kontomera ujumbe yao akarongo boledi Rizgure gorongwaro jorobot ruabene ase county ya Kisii Mugavana agasi oli unayaya abantu mbale batagete wakanu jibese ja pending bills cyo bolimo batakore dimirimo korenga naye bakendera wakwe iboko na ratom sobokera tena tigaba kwe iboko ba komboko kabisa gavana atinge nati kabisa aina kina jibese je county jirgosira ibirengere bya mbiri anene kero robot yorwanya atiro kubatu kwa buri tukuregoro kendera gutuma SMS yao eju ya bastira SMS yao kemiso motangi tina SMS yao arogo kristinda SMS yao ninjikanyede dismasio kinyi timaitio sina nyarodere
lakini tinanyarora igo tuma abono mambika ngwenda sense meri ndi studio ndakwani Joshua sida ikeye moiga nerara akora buna manyete bune mechinde okora tokwirana nigongo kwire ya mase moika samaga sedi tukuria rekora ngo tware gasedi ya Daily Nation na twara the Standard na nago chuteri yake aliara sense mo ya taifa rego tukatora sense meri ndi studio doska kimwanjumwe na gosoro to mausuke kare ne rondi sti wansumo subeke ke minero ensemo ya Facebook tonyore Ndizi TV News Digital wa ensemo ya YouTube tonyore Ndizi TV News okonya jinga ke na boto tweet at Ndizi TV News wa garanga kyao ketume gwetera se namba ira se skini ya urabu 0792 192 834 inere namba konyora sema mbia boniga ekero ntomera SMS ya wewe na boko siomia asense mail yo mutandao ne Brighton Makori ine asense mail ya Facebook na boko nyora nje ndike tegento keke nkwali kaneti adi na ibwato ke Friday so aso morobirwe nsake na boko ngombo seriwa igo onte binkai oberede asema mbi ya boniga Joshua ngajere nkondigele yo SMS birega bibere bitato aberikrifa onde no ari mekorujinse majao barajo Kennedy Gisemba umunyakero oito korujinse moje ya diaspora orikira buna Niko Joshua igone gweto umunyakero oito umunyakero oito no are bwana tariko suka amako ene kibuna origererie Ensakia igona libu yana litoko mayana bwana na litoko mayana umuroberi no origererie kabisa nande no bwatire otingire kabisa bwana rende roje na Kennedy Gisemba gaki tararuzike minero ayeni ngorusie igo bono kaboro oroje ngoro ngumbu abare Gusii gaiga abare Kenya abare barabare gaiga inkyota digere eke minero toke rusi kabisa eri motio mete aria as next ni gogo tagoro mete kene diere ona bonya tanga jinse jini garaire lakini bono wene kirina goikara bwatia umurobiri ngakitoko rire ara manya Kenya ngakie ara manya ngakikenya yaigire ara manya no pending bill se jare ngase county ya Kisii oyo no munyakiro ito Ken Gisemba kurujinse mojiri chia United States of America akoene kwina no arime yumuro ene nyabuto kurwa Itibo City Kisii County niko ndani kama kawa kama kawaida Evan Simbaka watching live from doa Katali abantu baminto tiga tuanjane na kwegirana buna egesago kasi tufanye kwa bidii egasi kokore bune njoke mate njoke njoke gokore gazi ya emba goja kubeka bokaria na kyo konyore gotindiera lirio montate gochukuri oboke njoko meteo te amne mateso ne ite ngweta na naria anarigie bintu na samisa agome moje gono mete no na yokoromokia to korra bintu biao nande njoke teriko kumoyo kabisa Josh Chastas Umayo korwa tatitiri utawara Githurai Gitunguri kama mpaka omoerio ndani ya Ensakia na ndani kiongozi Jackson Kinara Gesare Evans baada no bale yumro Janet Nyandoro ndani kwa mpigo from Saudia Esbon Mamahanyi morning watching live from Nairobi please tunamba muweke nara wadena morning watch live from Nairobi please tunamba muweke naro nene sigino kware kolika agoteana tubeke sigino Nairobi naro liete sigino kware kolika mbona Joshua agarago ndene sigino kolika na wadena bono abantu ba Nairobi batagete alia South B South C utawara udhiru abantu kore batagete bono toikorro na baroba ikaransa se TV kabisa batu bwati go merobe nendete konya kolire liwa lakini nde tesponi ngende to bwati sense mo mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital boiga sense mo ya YouTube tonyore Ndizi TV News ekaroto endereda somoroberi bwensakia bon mambiro jana jagirejida kemeronge tato na izan ne masinze 12 chabon mambia tigansio mia sense meria Joshua Keigo nera akora bune mejende okora tumakwirana ngoira sense mo uya magasiti Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii Twaijanire kuraria ogokwa kwa Bobes Ugios Barongo n'umwana unyagusira David Barongo Masagege na Sibia Nyanduko nigaro mugaka Jacqueline Nyaboke nise David James na Nyagechanga n'uyu mwabo Esther Ndemo nyagusira Pamela Ruth Maureen Caro Patrick Bama Beatrice na Robina abaisemo kengamo na nyagusira Umale Dr. Maturwe nyagusira Sakaria Sagero Makori Gabriel nyagusira Mochere Ezekiel Pastor Masagege Waro Isaac Mogere Kennedy Patrick Ogios USA Pastor Kirungo USA na Obole
abang'ina mokeni gobale Miriam, Agnes, Florence, Perisi, Cherida, Dorika, Rebecca, Yunuke, Malikia, Olfa, Mora, Jane, Mayomi na Kemto. No moiwa onyagusira Abel, Maangi, Mogaka, Arun, Witange, Asumo kutoka Canada, Mackenzie, Jones, Ndemo, Rusila, Naom, Marisera, Esther, Mokaya, Isaya na Nyaoga. Vamwabo Enri, Rumumba, Marunga, Jomo, Kengere, Nduso, Mugambi, Juma, Chief, Kerongo, Nyabuto, Mtumishi Bosire, Murara, Umoyo, Jessica USA, Dr. Ikonge USA, Adolf, Delvin USA, Divina USA na Honorable Chavet Nyakundi, Yorumo Bungo Kitutu Jache North. No mochokoro Nyagusira Silvanu Sirivato, Nyagusira Yusafia Nyagechanga, Paul Ongesa, Serina, Mbera, Mara. Abale Nyagusira Vitengo, Rovina Banchiri, Nyambaliga, Mombo, Mongina na Makuoro. Wakaba murabamu abo nigo bale Lispa, Sharoni na Roda. Mwana Nyagusira Wilfred Ombongi na Mirika Kerubo. Mokoyoe John, Lilian, Yatichi, Kennedy, Charles, Kefa, Otuoli na Nyamweya. Nigali semo ya Nyanumba. Nigali semoke Adrien, Davidi, Brandon, Fred, Shaban, Emily, Kwamboka, Masagege, Leonida USA, Nyaboke USA na Ayuma. Nsokoro ya Sasha, Mugambi, Pati na Pamela. Wanu wakuwa ye nkobe litukulie ichuma asenka yaye, Woigasa Village, Rogongo Sublocation Nyamaji Sub-County, Kisii County. Ndubune kitaseni kia Ndizi Television, tuwatumire ngora ya itu jia senka ya Nyagusira. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi. Ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete. Ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitoboreti chitoro. Na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twirule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko. Unabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya. Nigo tugochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebya soira ase chichiro cheito nabo tugochikutalera chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense echo ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense yobonchoreria. Nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko naki bagendete gokora obonchereria bwabo nabo igo naki bakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gotekeraga ase ensecho ya Kenya. Kira rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyichamambia imeya Ndizi TV ense yobonchoreria. Kisii Impact Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo. Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Examination Council NEC na ni kama zifuatazo: Secretarial Studies, Information Communication Technology, Social Work and Community Development miongoni mwa nyinginezo. Pia wanazo kozi zinazochukua muda mfupi kama Computer Packages, Cake Making, Music Production na zingine. Wako na intake kwa kila mwezi. Wanapatikana mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza. Unaweza wasiliana nao kwa kuwapigia simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693.
Pia unaweza wapata katika mitandao ya kijamii Facebook au Twitter, Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Welcome to Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ine nomanyete eke wiki ya ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egetiekia kyo kogosoreria CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae gochakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete. Esukuru yokwegeria Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa chimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa chibus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali noborema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mbuliye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakichere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborukia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire ime y'urugongo Gusii asebali ime y'umucukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasi gya form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Mbibana wano mwanju muriro Ndizi TV oyin Joshua hauto korere buna manyete karale producer na abu na ntumaye kwira na sense meiga igarega turenda sense mitura koro bonje ribo biro butatu na ntumaye kwira na sense meiga njina goteina no tori me yumuro biro toske na Ndizi TV bwanso magusi ane na somuro biro Ensakia Ensakia mete njira ya eno kukorosera litukuri ya Ensakia mete ne mugaso yogo chaka mambye ukurukuruge tunwa na korase getunwa okorete vitamin D inde kwanyara goko umeto ikoso kikiru izikubota kasa gwe karoro riko gisaine iga saa 5 kwanyara ngwira no riko nyomba karuta ndasike ba kyao korende mwanjumo na korenda ndasinjira ya bena katwerende kuru asensa mirende studio ine dongo so amesi SMS bene ngwiro ikasama gaseti litiko lyara korende mondo karori tiko yona kura lengereri yake go mwanjumo ngo korenda asensa magaseti ne SMS na lengere dina enjara ne twanya to kwana soro ngorwa Gusii sikwisi sikorena na ando bakuru etaoni go jirisabu nindo to kwera jingeni oseni mo kwera jingeni okumachikora na bono abantu no lire lienjere iri no ena abantu bari bwate biginga badiro simeka no ena ndrema badiro simeka bintu bire bitatu
to ya beira sinjira ya bene kabisa ibo mwanjumureria ekamajigorana bono twebire rero karote muna kugucha korwe town otoretani sukuma otoretani chingeni otoretani gi yalenge karene kergo ajiri sabu nari kwa kajine chingeni goko ne bintu byonchoreri yondo takedi toiranere asitwarure bono ndo sukunyorana karomo gusina abwate ekiage kagasamwiri jibando oreto beka ochora chingiya ninginyorite na twa karutiro je kiagari mwasamwiri mwarto je kiage ime kiage geri nyoro kabisa lakini rero mpiyo rero na mwasa muraiga noko byane kirage mosunyunde mobeke guni mwabeke rioko kigima lakini nyore kale jibande je akabeguru kiagaria kiage timezo se kiage timezo jo suna gerede kiage lakini jere ninge gerede kiage ne gia karosi gune birundu ali birundu bya karosi le metenere ya karosi le kerundu eketo kiage kenene sana yono kiro nyande gia kabegirwe obonyanzi bato bodi bwa kakuri jibano jida lakini mono binte bero mbiyo roje rero binde mbiyo no roteru rwasire rwa karosi abantu bakarurire bintu igomono kona twarure ke gorgerieito eyeire none nchare kogendera lakini ndizigwira nalia ndoje nenchara nabe gosira abantu basimeke endrema orobago endrema emboga amajinge ninjeje akaruduro ani kurtano ni chingene mo wondeka chama abantu barusi bali lakini siku hizi joy lakini nendo jitorigeria mangana yujibosi to se mani torena gaitu agwerere tobokere korora ni maito mwaga Jackson Makori ibono ngore ime yumuroberio ombwade bya kabisa abu ero ya abu kabisa karamono moigwa gusekero muleno mochikoroshira keronye kero mumbwade senjera ya bene yoni maito ngore ime yumuroberio William Anazi na advoca aite no more ime yumuroberio asemambi yabona nabantu bonsi bagesima ward ensemo ya matunwa kiamitengi iranyaria mwensipina abaria ninya Kongo moino ya moyo mwensipina abakwandia simambia boneka maithena no more meyo more gesima aria makonyorana Nyamiranga dwe mukwania boso mukwania simambi ya bore tenge ye SMS ino ibirisa tombaira sense mema gaseti ekerondo jega iga matundo Teresa wapata kiria from Bometi autena to iga sense meri ye bwatoke tomochi sere zingorum na diera mojira senjera ya bene edifin mama Keshira fancy kirubono ale me bari me yomoroberio gesale eva out there bano ale me yomoro na good morning korwa bo maliba ke boye tundi mam patune dina mamu mwaboros nyanjera datu mwabo wirward bisase andima Douglas omwana aba mwanda Saromonyoni Maraika Weji Radio amenya baswedi beauty mamake Naomi Diva ke mutakabate baso ime yomoroberi Ensakia Kareb Obara adena bwa kire bya Brighton mimi ni Kareb mokwa Obara etwani embese kurwa boige nyatuoni niko ndani dada netwani embese kabisa kulinyisa majiri jia nyatuoni ime kabisa boige matundo Teresa adena na wabata kiria from Bomet mbiya kabisa rifini mama Keshira adena ni gatubwa dibu ya semambi ya boniga genda otubwa dia asenjira ya bene JMO MOH Jado kurwataraja following you live during ebwatoke Friday brave for me emeino part 2 ikam true ya dana to ikasense meri ebwatoke tomoje sere emeino part 2 eche buya kabisa embusurengia enkia korwa chinse majirja bonchali mwanja niko ndani na honorable Doris Donya Toto Abuli na Victor Mondo Zaromonyoni Madure Vincent Morgan ya Center Moses Gesare Efa Keri Estelle ekiongoza Sevania Unseri akwade wengi ndani ya show mbama jako kombwadia osikoto bwadi tuna Joshua semambi ya boni agenda uchitombo mwanju morelia asemambi ya boni akolende nganchere bono nguire wikasa magaseti tukula lero torrena nali airobolito asemambi ya aboniga konete ansome ya mogaiga Erondis TV ibwakire buya lero Elia tano monene bwanjire tuchakeri tuko togenderere komo togia ase ogotolenda botambe embura ntwa emburanja to botuko aiga boguseruraganga ase igorero bantu mpali korwa mugondo Brighton na Joshua litukoligia oyina rogo kirisa odena rere mburanja atwa anjanyirira kabisa alibono rero bantu bali ko mugondo abantu wikabasi olibono bali bakomerete bagatigere anjira yo wikabagendere kabisa kine nabatene nchikura mbwatia kewe kasata dugana moko na mugondo manyore yakamokiraga na moko na mugondo harogo devye bantu baratu bwat kabisa oyina rogo kirisa ko jinsemo
jiricha na rogo Chris kurji samjara kanga ote atubati kabisa asemambi ya boni kana ndako mwakiranya sambiya ekera tuanjire korra litukeri ate na chosho na Brighton omuna apaka ne litukorigia asemambi ya boni mbia na rogo Chris ni 1% erona ana SMS yeno ngoji somande ikera makaseti ntumaite na roro lakini ngoso ikasoma SMS yeno mono nalingo mayana no tori na inwe omwanjo omurigeri goto ngo ikatora sasa maya makaseti morana na nyombi tinda nyombi ngo ikanda alingo juteri ngo tebina rali roro lakini adi tangana go juteri na rali andrete go sunguka Kenya na eno roji umete na eno maite ngaki Kenya ire bono ngakia bara ibakaro sugumana ngakia bande ba tena bono chirodi block bako beka lakini ngo ikandabu ni 1% Thomas Mundi ni kotundi with my love revive ekarbali no murugio ya alia but they are all away from machoge burabu kerongoroli no bale o Thomas Bundi bali no murugio tote bati murugio yeta na kwara mukwana ne Thomas ya 1% kwa tena ya murugio ngakia kar goro kwa tena ya no todi no murugio ne eliete kanele na lito komo toki ya koruga gali ndo mete bono mambirende murugio Thomas moro seria choro diabu ne rabe kimunwa agakwenda sikibago onyorende na nero onyorende kenda kubeka monwa kianyushwa kimwa kiamusha kinywa asemambi ya boni tiango ira sense ya magaseti yeri tukulia rango juteli ekarongenda takonya kusoma SMS ina semambi ya aboni ni kompote gaseti ya The Nation boy ni kompote gaseti ya The Standard boy ni chiko kuira ali sense ya taifa leo karango jina juteli na ya roro ikarango jakere gaseti ya The Nation ya beche ntangani ne ribone morekerede na campaign yogo taiwera ose campaign yogo suguma serikali ibono mrairo chakire campaign iyo yogo taiwera anekere bijaya kirabu abegede jeshi la baba abegede ekobia kabisa aba kabeka neli Rwanda kabisa ne bikoroto asebije indoje yakire kabisa na baba abono rende obweneire oika agende ase amandamano korengana na raila litugure gorobono ni gara liribuna mass procession gose amandamana manene gukorobekana koneni go kare jitari kemerongebere umotienyo yoga ase county ya Nairobi ayuna aratanga street kuligoro korengana ne jisababu gose jisababu jiri iraira gotena go ikabona ba Kenya bagenda siji street ingamo eyemo ne obogima bwa kongire asenze ya Kenya nene ekeroba komo che serikali ikiranya ko subsidies gosiba sirija kakanda sensemo ya maguta ensemo yindagira nensemo education gorero na korengana nebo gimabwa kongire bono wikibederiba ende ase jipara ende kwa tebe serikali yarenga kiego konya ebirengo byubugima abagendo yakabere raira gote abuna wikabagende ase chispara nerina offer taxation yani nigo yarekana buna abantu ngo majibaro murai bwense korona ba igorobare gotera na ya bakarkumba kamalita gede badena tax ya chire gesara eye irere biasara obojori go serikali senze ya Kenya eye irere buna opportunities as investors ya serikali senze ya Kenya ine yakabere eboigo yarekana buna ya gatatu raira kargo de lina serikali de kuje sugumana ne kreta de kobe kama chiko yogo chiko bachora ba commissioner bali ba so ase kyombe ke bachora mune jimbe ABC atebremna ya serikali ngede de ko micro managing as institution institution jijida kiro korega siabo bene gose individual institutions inero ya gatatu ya kanene area tebruna Kenya Power ani Kenya kwanza ni gobono ya ire powers nyingi aso ku weekend judicially executive amo na aba registrar abuna sababu ngali ko na bono badena ya yoko mraibu ense nigo esona ni asebyo mbebi betakire ko ba independent boigo ni ndo jema nganande ba kukwana na aligoro ya GMOs amangana ali genetic modified organisms food inanga kie serikali no nyege kile de ngoma jiri ko kanana ne bwa interest yo koleta mangana yo sense ya Kenya aboige boigo ne mangana akogera raira agotaka kusukuma serikali ina yareka ne potsim yani serikali ni gekare ko chora ebisa kugete yabere tribal ni gekare ko chora abantu gete kuira mabaga ye serikali ekara abantu bande gusipsa kubinde ebyatigirwe isiko boigo murai bwense ni gatagire gusuguma korengana raira korengana na amachiko nare abekire atari korende serikali atari korendense ya Kenya buya aboigo ni gondo jena murai bwense go ikasume korengana raira ekara gete go attempt go divide ense ya Kenya alongside region
igogoro rairo mosugumire na ya yaro kana umura ibwense ni ganjete dini gete tanjeti bantu tunyore kero raira renge na Waislamu ali ase county ya Nairobi na tete na Waislamu baro kana bagosugumu isikake ose dini ya Islam gosugumu isikake kalto korona umura ibwense kira litukira Jumapili igakwenda jikanza au odeabuna interdenominational bakomera kodende karo kana Abaislamu baro gatena ya bono na intwe twebirwe ayuna rondo chairo bari tomona ase gaseti ya The Daily Nation gaseti ya Daily Nation aseri tuko oria arero wego asebeje ntangani nemregedena ki bono amosubati Ruth Mugendi nga kimosubati Ruth Mugendi anyorire ogwakwa anekero DNA ekero yanyarete go check walige gatebekana umwana naranyorete umwana we narosirete emyaka ya maiga yedire garagita kamonyorase junior som akamoreta lakini demo DNA yakore tu ekaene kibuna mwana otalioye igomosubati Ruth Mugendi nigo bono akirwe ameshikwa na butua ekara tokena mwana otalioye lakini yarosingiro tena yaya no nyamangana ya scientific ate mwana otalione moyone turanja omwana oyo noyone kabisa bono nindo jega ministers nigo igochiko betereri gochikoenda sensemo ya aba cabinet secretary singo chiko betereri ikoenda sensemo ye bunge eri gochi eri gochiko kwanira ali bakoreta si ministry jaba nigagoje karabono ebunge yachenje the standing orders eyojigo banjera abagwasiri kwenda sensemo ya bunge erikweraneri amaboli ali baraboliwe ase ebunge erinde batebena narali bakora si ministry jabo ayuna aramono airoborta segaseti ya Daily Nation diango ira segaseti ya The Standard beach ntangani ngoteina nali amurekeire segaseti gaseti ya The Standard ni murekena bono Raila Odinga nigo anyarire gakoroberia amangana yogo protest me yense ya Kenya kurinde kero Kindiki Kithure oyo no wasiri bobrende boime amatena bono Jonathan Jaka asomo no Kenya molero mobugana yane na kwana ni batete na Raila said for protest but the Kindiki says try Kindiki bani kama tena tema kurinde kero na Raila otebina na go ikagende ase para bono nindo jega ase pecheye The Standard nigo markeretega abu nindo jemata karua muraibu wa Mombasa moja Raila Odinga Karonso Musyoka moyo kabiro mwasiro defense Eugene Wamarwa nindo cha asa tamba ali asebi jogo nyareka sete yo noroje general secretary we kyombekeri ya Jubilee ayuna aeroborda seti ya The Standard abayi go asebeje The Standard beche ntanga nemregedena miras bali bako miras bali mes miras nigo bono balengete kujigo sieka kolengana na serikali go yanyode kurwa mangana subsidy ekero baroja nigo bakargo korera sara enene serikali nigo bono gose wetera bajumbe nigo batete kobe kemeroberio yo kwena uniform nereri ego jikobe kwa se counties yani batete na uniform tutwara common uniform as a counties erinde naliye nandi babe kemeroberi na ki counties egoze anga ki school joji konyora ki uniform ekara kanena abantu bakakon uniform eya irere ne kare gosuguma abaiboli ekara bakare konyora emechando aso wakana school fees ne uniform boge beje ntagani ene murgedena ngakibono Grace Onyango anyarire ka osiro boguma bwaye oyorengo mobunge umosubati umutangani asense ya Kenya yundu junyarire sobogale Nzwadi oinya gozira ya se county eri ya Kisumu. Yundo jina arairo borda se gaseti ya The Standard page ntangani ekeromo sensengima ebore diganga ingi what next for Nigeria hustlers. Nzia Nigeria nero ne kabwata hustlers ibono ningi gekare korigere liwe kerobono turojena mbale babwato go semeli ase bali bali gidie birogo korende mbabira ekero youth bakare goteana ya yokoranigo chikure chiage tubobe asibono aba youth batabe represented ya asenze ya Nigeria yuna arara se beji ntangani ya The Standard korende bono tiango ire beji ya kabere beji ya gatatu gaseti ya gaseti ya The Nation asendo jena bono ababunge na baraibande nigo baendete gutuma magombo oji ase amate ya nyagosira omosubati Grace Onyango oyibono onyarde kago sira asense meri ya Tom Mboya
Ndaka usiri obogima bwaye ekrasiti ase obogima bwaye ase nyagitari ya Jaramogi Oginga Odinga asensemeri ya Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital ekeranyarga kurwara asege komo subati we motangani orengo mo bunge ni gabarai awa banyade bagotuma condolence ni chimese jabo ekero bako mumanya osiba kumunyura muno mosubati orengo munyamokia nande omente tabange gosorwe to bosemi ochi ase abantu abange ase ense ya Kenya Baigon nindoje mo gavana bwe county ya Kirinyaga ani waiguru ni gobona arobere tiko chikwene kibuna emeroberio gose tubare emeroberio ya gender violence desks across the country anena sijinya gitari bachikobeka desk ya gender violence desks asinya gitari ekero baro ekondenu kugendete korekana ase enze ya Kenya nene asensemeri yegisegi chi anyomba ina rara se beji ya gatatu beji ya kane neri yemurgrete go somo anjumari beji ya kane asika se ya donation neri yemurgrete na bono Raila Morodinga niga robeiri mass action ekrabona abrangeire na koteana bono esa Ruto anyade kago feri osera Ruto tara kore miremo ya ebuya bono baudena Ruto must go bono Raila niga debruna ya sabali ya matuko 18 ya erete ekraito murai bwense achenjire aunjori korende nigo bono debruna go ikabagenda se street eli bachikwamererie oborai bwa serikali ya Kenya Kwanza bone karanyaleka korete kiombekia kia movement for defense of democracy MDD nigo bono kerengete bina goika kerigererina bona ba Kenya Raila ko dena iseko kirak ba Kenya goika bachiko chandeka gochasa matuko arebosio ayuni gara se beji ya kane kasetine ya Daily Nation beji ya gatano omwanji mureria ni gemurekerete nanga kibono aba minister abunabu aba cabinet secretaries bagoika samagajo yebunge kirali tugo lya Jumatano elimarogoba elikwerera amange gochasa ba Kenya execution jiriko samabuli bara bakoborigwa aliyarengete chi ministry jabo sobo koreri babo igobona korengana na changing of standing orders ya koretua sensemeri yebunge ni gobone gojukwarao ministers goiko fiscally egwabia ase enyomba ya magajo ya ebunge elikweraneri ama goiboneri amaboli alibara aboli gwe igoro ya abokoreri bwabo abakere marobiro yinyo jaga kirali dugura Jumatano ojagira chinza isano na isato cha nenusu chamarwaba wekajinza 10 nenusu jinza 10 nemo nenusu jakira dugura Jumatano kerba wikaria banyare bakwerana naliali bamanyete ase obokoreri bwabo na bera chikobo morobwe kabembeli ekroba wika senseme yo yebunge ibeja gatano mu mwanjumuri neri muregrede nga kibono Mwasiri bwechisemi Ezekieli Machogu anyaride kagoika ase ebunge Senate committee ya mangana yechisemi aburi tukorigoro ekeranene alikobori gunera maboli ao ngakia maitegoro yechisemi junior secondary school ngakijiba sianyorugo ikororo ngakisibi secondary school boigo ngakia rekanemu na anase county ya Nairobi ekeromo senator nominated senator Tabitha Mutinda anyaride kako maboli Machoguna ingike irede ji academy nyingi osiji private school jajagerko guruji nyinga se county ya Nairobi ekera bantu bakoberna masomo tariko babuya se school eje gore nemaje kunena iranedi agadana ya yambaga ndata kolingoli na kumana school nyinge chiabanyana nigo cheigwire lakini nigo chitariko korobo koreba useni go chigoire irigali yani njiranje gukora emeroberi yabo ase ya Kenya ayo na rondoje agenda takobasi gaseti ya Daily Nation kunandi ngende gaseti ya Daily Nation minyokenge beji agatana kabere maiko komnyoke oja sense milinde ya Joshua Auta ekerongo kwera sebeji ya kabere ya gatute gaseti ya The Standard niri mrekede nga kibono enkuchingwana ose worlds bono yanyarire kego cost ekiombekeri ya Kenya Revenue Authority 900 million against Coca-Cola company kurengana Coca-Cola company naboso mumugano ibona ngakibono amangana gete Kenya Revenue Authority yakwanede yairere nabono 900 million nigo baraji kuchaka ujase kiombekeri ya Coca-Cola ebechi ya kanene iri kumurekana bono Kindiki nigo bona nyarire gako boli aba Kenya gusika institutions yanene ekera komoji abarayi bari bachete ase kiombekeri asasa magaja DCI ritko yo kabiro mwasiri bo bolendi bweme Fred Matiang'i jetero korengana na Kindiki niga debruna abara imbare bakare gosugu batabuga de maskani kroba jira sichobisi chobokore bona gatana mbago chuwanja bune serikali eri ebiombe byari bikokorerwa ejeche beja gatano mu mwanjumuriria asega seti ya The Standard neri murigede na bono
Raila niga dekereire amangana ye yogo chaka mass action ekarwana odebye serikali na ebange ikiagana to abateri mwebange mwasinyiru kwebanga yubono nigo niga ojugo chaka rero kwena bade jinse mo chamigo rikorende ijakimerongebere motinyoiga migo bono serikali era chikora amangana makongo karorera bana rariri buna goikaji kogenda chibara n'abavuzi baye asenze ya Kenya karudura seje beche yubono nigo Joju Wainaina anyarega koba appointed koba Secretary General w'ekiama gia KANU ekerobono Nick Sarate nyarega kwa kusiko korengana nama moja nyarega tena misconduct gusenigo atabwata chimbujingi ya asekiama ekibono Wainaina niga nyarega ko chorwe kere kiombe kiya to the Independence Party National Executive Council aburi tukuri gora sense meri ya Nairobi kobono Wainaina niga iri baga dia Nick Sarate ekerago jikoba Secretary General w'ekiama gia KANU Boigo nindo jega police officers forced to dig deep for funds to attend court cases. Nigo ya rekanuna banyanyimbo nigo bakare kobeterigu goso mobuko eriko ligichibese ende banyare ba watendi gose banyare ba wikarana ebikaro biebigambiro. Ayini garase beje gatano kabere egaseti ne ya testanale. Beje gatano gatonde nene nalia yo kwano mwanjumoliria. Beje gatano gatoto nige kwana igoro ya miras beje bando Ose maize miras nigo bakagere gosieke byoski byabo zejiduka cyabo anekero ekero 3 billion subsidy funds janyare chiko sejanyare chiko nyorwa gwakarugo cyase miras yejigo na baba baise gosieka na bero beriri muna endagire nande chiko bargo so ebituma gose obosibwe bituma mbojiko bora asense ya Kenya kabisa yuna rondo jara sega seti ya standard ebeji ya kabere ya gatano gatoto ebeji ya kianda neli murekrete na nindo jena counties ni gobono jigo wadabu zimira zukuru uniform ekero ndoje buna proposal ya begirwe buna county buna ne ya Kisii jigo twara uniform abaroki wabonsibi aborokiwa bonse be county ya Kisii ni wajugo duara uniform yemo ibona na mangana akajugo ba adopted yana mangana wajugo ikiwo ase bunge ekerondo jigatoni wa mchomba yore gitunguri mbi enga kibakaro yana dressing co makers ni wadena ya yokorana abantu barore kanena bakar utumia school fees bunekite yani school uniform bunekite ujumi bona niko bade tena babeke emerobiri na county buna county 045 46 na kile county etwara uniform yae nande bade benka yi abaiboli bakogora korwa ayundo jina aro agendete asika seti ya the standard page ya kianda Tiangenda sensa merinde ye studio ninkirudi nimbate abinga itosuka uje katoko jwanda sentunde ya kabere ekaribire bitu bigende ko minyoka mano cya somoro bwebwato gore Joshua aja nisome SMS 2-3 alafu nikuje kwako ekaronoje Eric Mumahanyi osora odena kurwa Kiomburi taro niko ndani Fred Nduko kurwa bitare boike suneka pamoja hadi mwisho Fred Mbiyamano lilingwanda dingikia maiga ona nyaikiri Joshua wa kwaniwe na Fred Nduka odena wale kurwa bitare suneka pamoja Nicholas Otieno Joey adena watching live from Ugunja Famti musani watching from Egesa Besride Bosongo mbiyamone kero tubati kurwa sinzema ya Bosongo kaka Songo adana kurunya koe niko ndani wabi omwana satellite Isabella Kerubo Saroma Nyoni Keri Estel Adima Douglas Mama Nengo na Akaka Junior kwa dena baso ime yomoroberio Victor Zabosi Magoto adana kurwa Nairobi New Kitisuru wifi ya South Muglango Nyandiwa bezi nelisaze liaye Naomi Kemunto na wabale ime yomoroberio asemambi ya aboniga genda utomaji SMS yena asemambi ya aboniga leo nilisema ya kwamba oikanji some egoika omweli nyorando ikase monenusu ninga nando yuto SMS yao onteina ngoma ki unataka wangushiwe ngoma ki utakiri kwakirwa gosobe kirwe ni producer itekera ko jako bibangalia chiko kajinga ki jere bono kubwatokera katojiko so asense meli yetengo tengo nyore asense mayo rwenyi
Orwenyu manjumuriria asimambi yaboni ga 10,000 konyorore egento kora ngeli okogenda sensemeyo ya buna producer kutakite kobekabo okogenda sensemo ya business number beka 888090 ekerwa bekirabu account name Ndizi kerwa bekire account name Ndizi bono beka amount ni mieyamo indi naye obe gati yabari bakwebwira 10,000 boigo ekero so ase drill nene ya 200,000 asimambi yabori genda gutuma aigasi ya uno goshiriki ekarwa shiriki onyore ebese yo asemambi yaboni yenero ndi Steve Bwansuba Mosi nataka toenda sense mirinde ye studio tokwani Joshua ke to kwirana ningende gosoma SMS china asemambi ya aboniga boigo ningende gorigeria mangana ayeje ya magaseti ya Centrundende ya kabira karo gukorera ekaromba de gaseti ya The Standard The Nation ya simambi yaboni ninchiko tebia mange tosuke na ndi Steve Bwansuba Mosi na ningende to kwakirambia mono ekaro jore ndi Steve Nero Bwansu kwa mogusi ya simambi yaboniga. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Gusii Urban Blaze Omugaso ubona turiguchie ko babuna butambe Science niyende Oyo science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembori yali na koronyaramba chenkorkunga MC Migi make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchunga monyerere nigukomerana na Petra Mukira asichingeru cyabasai mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa korkunga Faith Star yote bagagunga jirani asomurobere Gusii Urban Blaze #ya mitandao yonse #ekebemberi nyoro morobere yoigani gokora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. kerenkoboka mami naeweka nkorota mami tobute mpaka boire ngwanje nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingeru chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusao bono nakumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubiri gugwikia ebirenko binde #ekebemberi umurigeria niguganitiko gure ibintu byogutumika bwo usikobonia natumanyitia suragure asobunge bono ouru superstores nigo bakonia kirigento kiriyuganitie aseriguriria kebusani Gusii mwensi ese mwabeta mwariganirwe aiga ouru superstores kontore chindagera emuskari omochere amafuta y'ingeni icumbi gichuius ebisuguti amabere n'amaji y'ukonywa boigo nkoni abali gisabuni cy'imete na kiriya cy'igibauda ebibiriti tissue paper emeto ebitabu ebirugo by'ikiplastic n'ekitangi cy'ukubikira amaji igati y'ibintu bindi binge ase bali bakwagacha timokumia ekiagera nigo bakonia iron rods chonzi amabati emesumari kisimiti kirangi cy'ubwaka kinyomba kiwaya mesh kiwilbaro kisenyenge n'ibindi binge inyoranka nigo bago kubugoria umusigo wikabwo ekero kwagurire nabuyo nabo kubike oda yawo ku Rwandonsi enseweta mona bange nesimi bawaka ngo bakonya tore sana singenje kera akirisini ametena wakiruru na bwatobo maene bwaena ngo konywa rebintu nigo ngo imukichio de chisyabo na basi chikesha bita babarikira nande na make sure yo deri na enana e customer manya no rigete odo koririki obiru nabongo bwakera back na matebi na nyora yoda yao na nyerikire nande na make sure nango nyenyorore ngote matore sana toko batebi ne service yo konyore bintu ni 24 hours
ebintu byabo bakorire ki babinyorire uru superstore ngutariere ebintu asatambe mono sauti Nyanza auna butobwati chi customer wita abange mono chigari chitonganda chire Migori Isabania Kianja kocha bare bande side ya Rift Kilgoris Lologoria kwenda bare Sotiki Bomet nyongeri chokchioda bocha turetwanyora. I am in the customer care management and I appreciate you all customers. We will give you the best quality services from delivery, from when you walk in, and we thank you customers for you have been a great people in this company. We appreciate for your monies and we appreciate all that you have been with us the entire year. Karibu nyumbani. Banyore asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na boigo Uhuru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na bogwa kisime asichina mbechi Uhuru Superstores Limited, the people's choice. Chinga kichiabono nigo chiganetie obumanyibwe birenko byigoro obura nyore ase college ya St. Anne's kubwatekana ni chikosi chiria bagosomia chibwate chiro erike ase college ye bwegere chikosi buna computerized secretarial IC3 computer courses, web design and computer programming, video editing and sound production, CCTV installation, keyboard and piano, AutoCAD na Archicad. Nkwegeli ya bariboigo, QuickBooks, Sage, Gusii Pastel, na boigo, Information Communication Technology, nechinde chinyinge. Nigo babuate chi intake, omutinyo January, May na September, kiro mwaka. Boigo, mbabuate intake ya IC3, kire Jumatatu. Okwerikia nigoganirie, result slip ya KCSE, ekebande gose waiting card, a birth certificate, nechi passport size photos ibere, nechi shilingi 500. Imeyomo chokisi nigobare Uhuru Plaza, Nirongoria Gatato. Nechi Nsagichinde, Injirebuna, Keroka Otange Building. Imeyomo chubuogembo, nigobago toka Asamagacho, Awakenya pamoja sako. Suneka Dennis Hardware Building, Nyakoe, Angena Nyakoe Main Junction, Nabuigo Nyamira ase nyumba ya Timi Building. Naboko bakiresimi ase namba enotisano na ibere isato, isane noti, isano na imwe noti, isato eyemo. St. Anne's College, excellency and competency for the future. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Bienvenido a un Ndizi TV na krodora sense mende studio na taka tokora sense mayamba gasiti akrebi bitu enda kumyo kamono ekiaro moro bwato kenora roge kuragense ya monenu so semambi ya aboniga sinjira ya abene indo je digangwira na sense mayamba gasiti kwentara ko ikioro digandoro soma SMS ibirisato ekanonu jena mukambi onjonga adano ali me yumoroberio asemambi ya bana tena Ndizi TV ni kiboko yetu anena somoroberio Friday niko toko bai me yumoroberio kanyete bwato ke karuto kanye bwato ke iko niko to mayete na kochere morero motari bori producer itona ya be grip dugi ara ko na kwa be grip dugi Joshua ya bwana ile kabisa obekire bigare kabisa ajera Paulo nyabwe togete ime nada na yeba togete ime buna bota ayebwa togete ime iga buna botambe ko insambroje adana lirma setraita mona onsembe James Zawadi miri paso ime yumrobe asinjira yabana kesareva kurwa bo maliba keboye tuned in asora kosa na ningoroje no rime yumroberio asemambi yabana genda utuma SMS na semambi yaboniga ekrodori me ya Ndizi TV bonsumo usi anena sumroberio
Ensakia litukira Friday lakini komyo motenyo gatatu mwaka ujirubere ne 2022 nyasaye keranya atika utwanjira 2022 mwaka 2023 2022 na isano na isatu 2023 asimambi yabone genda utubwati asenjira ya benefit sabosi makoti no alimi yumurori awadana atubwati asenjira ya bene kabisa yenda utubwati asenjira ya bende ngwini asense ya magazeti asimambi yaboniga ekarongo kwira sigazeti ya The Standard epechi ya jarari rake korende tigeirane asenjira ya bene kabisa sepechi ya jarara sepechi komi neli mregede igoro ya anyagosira komosubati unyango karanya de kago siro mabwae karabeto mochumbo motangani omosubati oyo Grace unyango nero renge Kenyan Schoolman Fast nere oningo mosubati motangani nero ajore tuko mosubati motangani kansura ajoro mosubati motangani ko be meya ajoro mosubati motangani ko mo jumbe kero nande na bete first acting speaker of parliament with mosubati one tumete sana sama miaka ya magega ekare tu mwaka 1924 alia sensemo ya Kisumu meron bamori de uroji aiga kabisa ekrabona abarai awa bende tukutuma bagende tukutuma conference message gosia se amate nabasani ibanya gosira omosubati oyo beto mabungo motangani asense via Kenya nindo jega NYS ngakienda takobeke merobiri yae yokwenda kinga kigusuka gojibosia ine beje 14 abayigo nindo jase kya asense meri ya kya asebeje 14 Jubilee aspirant ngibona kare wabiri amangana governor election petition ni wajia ayuni gara asebeji ya 14 mangana ndo jera tani mangume de juma mangana ndo jaba mange nindo jega sebeji ya gatana gatuteka seti ya the Daily Nation ekaseti ya Daily Nation ni gamara kadena kibono digital communication Dennis Itumbi akarekodi viri goro ya mangana ya ruaraka bakiama igoro ya mangana ruaraka 1.5 billion euro yo bodemo osamangana ya kama waternia yo kabero morai osuyo kabere oyo kabero mo wasiri bobode ndi boime Dr. Freddy Matiang'i yina alianza meri ya ruaraka beje komineri murigade na moswati yomo Ruth Mugendi ni gatara igena anene karo DNA ya koru na gotebekana omwana oyo konye bade nere uyase merete no yoye tarioye DNA boni yo karo Ruth Mugendi omwana oni gasireta se miaka 10 ya erire konda kanda kamonyora sisilamu yemo asense media Nairobi akamoreta abone karo DNA yakora tu niko yato kandena ya mwana utarioye ngasebono musubati Ruth Mugendi atara igena kabisa ya no nyamangana ya sandibi gyakora tu gaki ya obuno bolimo borobuo obuno bolimo mwana oyo noyone ki tiga banganjire ngiro mwana oyo ga ayuna aragenda sebeji ende ya 10 ya 10 neri murede na kibono omosao yomo akare atamire na boy atamire magega yoko imbegnant mwana bwe miaka 13 family yo mwana yo munyaroka bwe miaka 13 asensema yo mabeni yabone kare korigiyo bwene bwabo ekero ikagire buna omwana oboni gabete divide na koba na kwegwo burito sema tuko amagega senseme korengana na baraboni go baikira senseme yo ekero baikire kambiro inde banyoro bwene bwabo ekero ikagire no monto karde kebekyo ni gatamede etayo boniga senseme koreni go basabire na wika obotukibokorwe boigo nindo jega sebechi yo nemurgedena na kibono Kenya Airways na kibono ababunge bagarko bolina wika oditie koru igoro yubwagaji ibwa getange kia ekerero Kenya asemo ya Kenya Airways ni gobono bagarko bona hodito wike korwe igoro yamangana yegetange yekerero elinde yuna jibes 1 billion jitumegede asubwagaji wekerero karote kana hayo bukoreka numbole bwarenge asenseme yo kwagaja kwekerero use railway
bono igona bathena haya tigaturigire ninga mangana narari akare kurigireri bo gase bejinera imuregere igoro ya Jirongo bono naki akare gukwana igoro ya mangana 2 million legal fees asa mangana yekeginga mu bwatherenedie igotego asomera igoro yo mubungo yo kabero mubungo urugali B20 nande obodi igoro kyo buraibwenze 2017 zaira Jirongo bono niganya riga konyora ikoti yanyarige komwa enod yo recover 1.7 million yo ya igoro as business partners as a farm ya bwate liberalike gose rio roje ria mangana ya mangana yeginga asenze meri ya Kajiado nigo bono ndoje na two senior visuals korwa asenze meri ya Kajiado nigo bono banyorro gwakwa magega yaba MCA coin folk county government act ekarwarige dina ngakibada ko batuma inka ayo ni gara sebeji ya 14 gaseti ni ya testana niyo ka sense meri ya county sindolengi keroro singi kemorekeire se counties nindo jena baiga mangana account mangana miras ngakibono bago chikosieke bintu byabo ekaro chibasia borirwe use subsidy ya bori nero nemorekera se gaseti ya Daily Nation ndocho mwajumure na rayo amorekeire ase gaseti eye boiga se world nemorekete na ngakyobo chori ase county ya Nigeria buokare ko opposition go sebanyare bakonyora amangana makongu anekero naro jena Jujian police officers ni gobono barengi siko ya magaja parliament aburi tukoregoro anekero bariko tanga abantu bariko korokorobekana ocha senseme ya nekero bakwamereryo bajori bwakorekana senseme yo ya Nigeria bono mangana yobo gavana ni ya very postponed go just wiki jire bosyo senseme ya karodi berali tindi kana tekone kuna bocholi mbakora kana tasenjera yo bueno bwasyo kwa senseme yo ya Nigeria monjo mode ayunaro aire asega seti ya the gaseti ya The Nation ni gaseti ya The Star na njabo ate mange kodeni jina ochuteri na gote binarali airobo litomono igoro airobo litona aligoro ya mass action eyo muraibu abo mabwasi mioro moja wa Kenya Raila Odinga atangasire buna bono uikabantu bachikwenda asensemo ya mass action usensemo ya yokorobekana erinde bamoje serikali ya Kenya Kwanza asogotabeke miroberio yogokonya ebirengo bya obugima abakebuya kongiri byo Kenya taxi gose kuruswe bango wachire gesara ebintu byakoreka nde binge ebyo umuraibu abo mubwasi mioro moja wa Kenya na baraibande bakomoje serikali ya Kenya Kwanza bunateraikirane yobathena wika bachikwenda sensemo ye street erigo sukume serikali gosene ikirani obokoreri bwaye asenjera endonge kabisa bono tengwira segaseti ya taifa leo ngojuteria kegwende ngorero sensemo ya magazeti eri murekena Raila asindwa uwazi yani umuraibu mubwazi mioro moja wa Kenya Raila Odinga bono ni ganyare kago igora uwazi yaye ase komoje serikali kiongozi wazi mioro moja wa Kenya Raila Odinga jana alizindua rasmi wazi kamili dhidi ya serikali ya Rais William Ruto baada ya makataa ya siku 14 aliyoipa kukamilika Jumatano usiku yibono ne rorendo roje murekeire sababu na Daily Nation jireli gede na jiri kira seka seti ya taifa leo enanga ki bintu bya kongire utawala wa Kenya Kwanza kuwatoza wa Kenya ushuru wa juu yani jaribio la Kenya Kwanza kuendesha mchakato wa uteuzi wa mwenyekiti na makamishna wa tume ya uhuru ya uchaguzi wa mpaka IEBC ebina biga tibiri bono rende ya Raila asindua uwazi asense ya Kenya gono jena libera ndio chiko baraisi amangana na makonwa uchiko basense ya Kenya krobono bawo chiko minyokania ase ense ya Kenya boigo ase beji usasi kaseti ya taifa leo nemorgedena Kindiki atoa honyo kali kwa wazua fujo yani bali bao chokarita fujo wana Kindiki nani garure kurege tindi na mbao chikotiwa uikabaji kuirure tambogero kieli jika buni ya kwanda buli tukole asema taasisi za serikali ni lazima ziheshimiwe na Wakenya wote wikajita taasisi jinya jigo sikwa na Wakenya bonzi Raila kafana nyongo waomboresa mama Shcha Grace Onyango Raila nere na nyongo niko bakorera gosira ako mosubati Grace Onyango yo bairesha yo ngo mubungo motangani mosubati asebunge enene
asensa meri yekeminano BSG zibaza banduliwa kutoka UEFA bono yekeminano ekyo nigo korana BSG na Spurs Tottenham Hotspur nigo bono banyarire bago kongontu na gosoki usikurwa sekeminano ekyo kia UEFA yundo jinaro airobodito Sega City ya Daivario bono gokwenyorera nabo kwenyorera sinjira yabene na ibwe somere asobogare asemambi yabone umonje muri yenda kutobwati asemambi yabone ga nara na gochuteire ebone gento kiri Kenya mass action Muraibu instara kwanda ntujikora usena kwanda eli tukerio lia alero sasa ndeme kutana na chuko kwandira asinjira yabene ngumanyiwa mune klabu ya Shabana FC tukoria lero ngwa kakere ne klabu ya Darajani Gogo FC igweke ngoye iyo nigo chugwa kwa ikoraga jinsa kianda ajeri tukoria lero aria segeti kia Gusii Stadium asabona mashabiki wanzi alianje tengoyo amashabiki ya Shabana mwanyarire moko boliwa moika sansa meri ya egeti elinde mochi ko ushabiki timu ya Shabana iyo timu ya Shabana litukoria lero ngominyokani bari kosengo sari bara bonyanzi ni timu ya Darajani Gogo FC ko wekarba ko bosori ya segeti kia Gusii Stadium ayo narago nkera semesa ga buna egeti ya Gusii Stadium lero nigo kere barigani ba be timu yegero Shabana ejigo waka bwa sensemo yengoyo abu litukoria go gendra go bwa TNDS TV bali bakonyo wajinga kijiro moko anda segeti ya Gusii Stadium ende tochengere timu ya Shabana ekarenda te kwaka ngoyo yaye na gokora buya sikimino mbya mano tigabono kwira sensemeri umutimoko to kwira nani ngo kwira wika sensemo ya ebwatoke Kobono gento kora menda compose SMS ya bono njingo nina magogia ya suke bintu byane ngebange ga kabisa bono ngende alia toko tengana Josh kabisa asimambia boni kano jarage jinsa ensayemo usijana jida kamera ngetu tunayema ensayemo ya abono mambia kano semerede no oleme ya Ndizi TV basuma usi ekaro ngende ta kombata simambia bono ngukwira na sensemo yebwatu ke boni gento kora tome SMS yao osaba gotera kuriora take to jasmete gana ote free Friday gonde wenzi kuriora take ona korogo ke Kristo take na gotakete kori kwa ukegusii na gotakete bongo na gotakete rege na gotakete gonde wenzi igeka bono go chikonywa libaga lio kobekero gotera gonde wenzi kwa ambare basaba na nyimbo ebinte bige kabisa asenjera ya bene kabisa ningwe the producer the ground there kitrai kubuya aningende te ko ketekera ante bina ngote tusko chibosio onde wenzi utakete no ne tarab utakete rege utakete rhythm utakete erinkara utakeri yonso utakete na utakete mpaka naone shairi na utakete naonye spoken word intobwade intubano ntino tutaina haya Brighton na Joshua ngorreiga intukazi to korre to korre ko jinto to mere SMS ya ikra igirega edo ko bekera asenjera ya bene na ran bade basabe nyota igongo bekeruore karo Joshua na agenda kwebanga ari ko bange bitugi tuena kina tuamenyoka ni naye mpaka jinsi to chabona mambikera free Friday bwatoke bono rende twakorere mirimo ko Jumatatu Jumaine Jumatano Alhamisi Ijumaa bone to kwebwatoka na twabwate stress ye wiki ngima atwanye korera agadokwari ni Sabato twanyorne abantu bono twatoereire twasoira ase Sabato turaba toere gusto asoira ase weekend turaba toere medena Sabato ni about na Ijumaa ni members day ne dogo yakora igato jakero moroberi ebwatoke nino jega igasin Ruth Mukaya anande indaga akie ngwana nere na kwana na jutigoro ya okorana bagusii twasidi karje ito ekero twabwate kiage twakabekire chibando njaromete njakabeire ngakiyo nande ngakia magega nimete Joshua yaromete no mwana kare ngakia magega abantu mpaka samuire chibando ekero basamuire chibando twama kwenda twakora gento kora marogoto ekero nero yagatokoreire yanga nero yagatokoreire marogoto nero yagatokoreire yanga nero yagatokoreire bikoroto nero yagatokoreire bintu gite bike bibere bitatu wakabaire songo sana wakakore marogoto karando basamuire ogweta bono chibando kwanyora abantu mbe bachibando kwanyori mitorire 5 mitorire 6 lakini rero bana bune njara yajire igatoko nyono na marogoto chibando ranyo ni bere joka abantu be mugondo ibono kona ne mitobiri bikoro byachakire gusira asinzete kyagoro giasirire chibando cyakabekira ndi giagarosiwe no bunyansi ekirama kya yakabero bunyansi kubona asa yakabere bune fridge akarende chibando jito biya bano mwaka jire mwarusi ali jasunyuntu mwabongorora buya mwaro lakini sikwizi na mwari mugondo ga chibando jasunyundirwe cyabekirwe jiguni cyabekirwe lyogo abantu bajagire goli bano renda marwere abujire lakini likane tu akabekire kyage ndi kyage kwato monugete timezo Joshua agekerede
ige gamna ngwa nande gya kabekiro mete karebo ibinande mbwarenge bonge mono eba kabekire ebinawa tu akabekire ebinawa kirosi garende nabo gocha kwarana gusomo ibinasu kuzasugeti bono ebituma byanya gukamuka buyega binto byasirire akina tusikwira ne kalje rikorengana no bosemi bwane tusikwira ne kalje tanga bona ebinto byabeire bono roje mboga yasire bande tokore sukuma endrema yasire ebinto mbire byakabeire kararia nonyene ngombe njakarasirwe amade bona numero birutoko toko tebani binto bike ngombe yakarasirwe ali abantu tuanywa manyi lakini lero tokora gentegyo egyajo bejabiturwa gisindani jeirwa maliogo bona tukarangere ni ali kenyoro ngombe yaraswa ali tororoiga amanyi nganto bali ali banda ayanda be kuchinsaga ayanda be aburukani kwa mabere abantu banyu kabisa lakini bona lero binte bichoi mbiyo mabere etu akarangera ni ali kenyoro amanyi nganaro ne bino musomi zanga ndiale ngali mokora inawe jozu kwenyewe nawe tuanyo lakini bona lero binde bimbiyo no bongiti bwa abere gesara ebinto byasarige onyore na rende no ni kirandi galika umweburi akakebekiro mede akebekire iriko lya kabera alia umweburi okebeka igora alia iriko kyanya kwa kuriberera lakini none sikwizi rende no ne nyongo no no bosie umeda bono ngora ko nyuri gojimaye gake no no bosie doro jinje miaka yane yara jire rende ko 72 no ne nyongo yakabe nyongo yobosie muse Makori ariko banani girdangana bangnyuri nyongeri nyongo kete yobosi bwakabe kirume karo akabe kirume bono mongina nero kama iri boisire ko era gose mbora era randi bwakabe kirwangina likubwanya kwa kuriberera lakini sikwizi nege pira abo moboro jabu bwaera nandi mwachikorasa lakini likara mongina nigani ngo mungaini nande krabona omeda bantu mwakaragiro mongina nigakabekire na oretro bokuma nigakabekira majanya gotogota liko gakorobo kuma boisire gokea orugo bonde mwaka tebuna kenda murala lakini sikwizi mune njara yaberege moko ote yumondra ndareka nige kobera za kongu azenjera yabe no bongitire ndembo ajite bogaja kerongo korera bongiti mbajite bogaja ekero mondo kete ba minyate jirandire ndekero jirandi jaje miage ya ino ekero jirandi jaja umondo teni gabwate stop kete yaga kire ryogi oyibona ba minyate ne to tebena gosini je minyate ga na Joshua minyate moina pono oyonde taga korta karugire oyondo kanyabuna bune stop eri yabugire okemba buna Joshua no rugire oswa uragira oyonde tatagajaka gore stop eri etari kobuga nonye oyakaruga gakora oyaja komoraka gosibi ebintu ona ri stop eri yajete eri etari stop nere yakogire sana naboko una bono yorugire ogire yokarangire chingeni okore nini lakini ona yajaka gore stop oyonde na barari tenjara rende litukerio aja kosomere sina yaya na ayo ikobe nyakwirigiria igoti angwera sense mere ndi studio tokwirana yongogwero ikasomoro wedibwe bwatoke litukira Friday itariki 10 motinyo yogatatu mwaka bujirubere ne 20 na isato enero ndi studio bwansu bamuse karoto na Joshua akwane kune bintu bya gojira senjera ya bene bono tokwirana batozo sense mere ye bwatoke Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Zisizo kama